Haleluya. Mesang mau ko Rusia kalangan ki yang kau nak cen muitang celen bilka piliu upanan live wet. Ventola cho kapakapau yuto Aramas me paniang ya pai postati. O meng siwa ko kaun labalap kalangan en kami. Kapunga maro musarau kalangan kapengki yang kamu sapul memulim pagong kit nan marainen ranwat. Ranwat kamu makaceng kapagong kit posen kakan ki peren pepol nan nganet. Tuang kisaksen kamor makam kacen muitang amanaman kit sempil kakan kita. Niat patro to momu nang klokwat. Ika pakap kiyang kamu lot ngano musarau yang kak tiatap peoi tiatap ong korusia mapan. Ayaw daw kapana sapul mo masan misapang wiwo kita ko ngayon Sarawi ismengen Sarawi tamang ngayon Sarawi kung kachin wiwuya nanat more kaskulin ngayon Sarawi and so to mimini rongorong apong patiye ni wiwuya and we la fellowship misabana say komu yo Lord sabana say komu loud sang one misa wiwi kiyan so kusiti kapag kiyang komu ngayon Sarawi kawait kit kawait ay away kita ay maliel tami yung ko saya tama kom kachin kupurki koros me ban rong kap we ki saplo masan sani amo bil gatin tiatar po railo bil so se rail porang kap we ki tar maso te penat we como martungal som patak son kawit son sawas son kamot panan nganet we ki an so kano Lord me se pikin lelang kapal te incense wot ye yingen Sarawi me bilkin so sa amanaman kit po sang kap pit sang nan sangan wutangan trepelikan me kanu yamen kalomat te kansens wot panan nganet sa kapag kiyang kom Lord magagiyang kit te patrakan mamiata at sutar me sa wako to momi kapag kiyang kom yung atin so sa manaman kit po sang kaptrak sa paliyat more sabon mo mamasan katete yung kit sa chuka uya luglugur yung kom karonga masabang pepon sa at sapungkan koros ngayon Saraw sa pakiyang kom yung atin kawit kingit po sang kak repent sang kak kolula o so baitong kami kacen masanisen kolula sangat sutarakan saban lukur yang kami kompang yuya mepung kompang kacen makongkit o kompang kacen sapangat pokpangkan kalangan kiyang kamuran wat kam kacen kupuro kapayatat penene ko Rusia nan wen bonpe nan wen likika nan irapen sampa kam kacen kupuro kapayatan more ko Rusia mepan yang nan time wat tiral kan bebelipan udial more apan sa minakasto apan minamasanan kamor masanan limba kapulupulang sapul mo Aramas koros sa kaproyang kamuyat kapeng kasapa kalangan ng kamukaon Jesus muyat kaon at sang kamor amen amen mesang mau ko Rusia kalangan kiyang kauno yeirano met megatan buyata pok chelen peran ren court Siban tola to yung kiyang child lesson maybe uya yer koto me pitingen Sarawi so ipatawan tar taitelen ngen Sarawi duwehte kecil Aramas te kecil Aramas child duwehte kauno kakatengka kita kecil ni duweni are mia child salim pepam kokon ime cebang ka school ki Dama buk Saraw masani ki memian ngen Saraw ya kokon te apapam so ngen Saraw tu wajak Aramas na nabisos payo silisak kumail der pilkin kansens wadiala ngen Sarawi nge checking kansens wadiala ngen Sarawi masanan wayo masani crave tu wajak kansens wadi okay and so kau tongkan macai bang kau tak Ngehn ngen Saraw ma esyopung kita cai wuya isme out ngen Saraw kakon mangen Saraw ganin sens wetla istuwe we makmail kacen mega yang kacen yang iseri ko kautak ran Saraw yo weche che kautak ong ya kautak san mo yo an sama kautak ko wiya to cha istono kon ta token ngen Saraw iba rongala mele asang an sama mele sang yesa ngen Saraw sa che jar ke megat emem kosoi Okay, so ime kasampalan challenge out Ngehn ak chelap kung kautak puchay bang kon tama kupuran Ngehn Sarawi. So ansa macheking kansens wadila Ngehn Sarawi eko sang ni tuacha kauno men masan achay so wrong. De chay patro to mong kauno achay so chan ke boson.
Okay, Aramas kintakre. Ika kapakapais chan kuposon amen. Kom gabu ya kapakap ni mom. Pogik chelan lak chay koirtan an momod so. So chay ka maybe ipsabaldes chu ipsabali ka kapakap. Ngehn Sarawi agang gotchlong nan morin Aramas ipsabal. So our relationship ara eupan making sweet, making yo. Tama Ngehn Sarawi kanin sweet kila the crave makchay choale di tuwa makchay miss out. Okay, gotchton yang child kautaga child program idira child Sarawi nak yang suja apart. So was a me kasayla so was a me kasali yang child me got. So Ngehn Sarawi kanale kupur rurin kauno kasali yang child o kanala chay kamarain po child kautang kita child kasay kilang kauno child fellowship. So an so ko makchay ban kau tak ni a child wiya ba child to chok Ngehn Sarawi kan insense wet. Okay, crave. Number yaw Ngehn Sarawi ta mebeluya nan ibro isak riyesak tuwaw agak insulted. So lo kayang wayo crave or insult. Insult tuwetra child kamatakayala takanses iban kiyan ni masa na pombe tuwetra kasaro a crave tuwetra insense wet totolan nan ngene. So crave mo. So Ngehn Sarawi kang totolan nan ngene. Okay, insult kak megot me kansense wet kasaro. Okay, te kamatak. Ibro isak riyesak tuwaw. Aritama kumail lemalamayang Aramas makin mamaliki sapul mangkot yeras. Makin kasaminela inchan sapul mangkot inaw lap kap. Me kamakel gitar. Makin lalawe ngehn makalangan. Yatuan yawan kalogolok loud me pangwarong ale. Okay, insult we waki ke child moitanger Christ a child more Ngehn Sarawi kachlong lala child a child wiya pa kantra to check check and blue kasamnela in chang Christ me kamakele ke child taro. Okay, so again insult him karata deep again kanses watang Ngehn Sarawi deep chase jami mi pan kosonet me iban o ikaw yata deep we iban lelong kolokolok. Pwede Ngehn Sarawi ya wiyalar ngana child tuwatra got lala child checking kon a cheka matagala kauno. Okay, pwede ta Ngehn Sarawi yoken matakla again insult again insense wet la kan totola again matakla. Okay, so again matangila deep kareta es I karaban chay solang a chayban sa yata deep chay solang chay lipsapal Ngehn Sarawi yaken totola. Okay. Number two, you can lie to the ma Aramas pichi komuitin itu wano mo Aramas kak pichi di Aramas Ngehn Sarawi bilwa sama tawata na wiya limau silu pita puntayang Ananias tama kareta ke moitong ki Satan en kaunta mong yonguman o kare yang uk piti Ngehn Sarawi niya mo kisang alapin moni maka letier sang ni poinan sap maka natklaro so storyak chaypon mangi okay Ananias si Savaira ira ma tuwa chansa Ngehn Sarawi aptra kat toi ka auditar believers ko ral ko magamelele warakan Christ ko ay ral kan share ral me koras ral kin eukupana apopo tuak chal mangi historio rana chinsa puraki sanga lap negitala nera ay rawatong samaroko ala pranta iwan me poinan sapo ya tamen so loko do ye liglika mong picture samaroko onak ime picture ndalamo tama ka pichi Ngehn Sarawi. Okay, so tuwa cha ka chai van pichi sapul mongko Aramas chai pichi kauno. Okay, chai pichi sapul mongko Aramas out Ngehn chai pichi Ngehn Sarawi. Arime ko sayo sa tama ka Ananias tama ka areta ka moitong ki Satan. Okay, Satan likam pon kusan ren Satan. Kawaitin Ngehn South kawaitin Satan kinala yang achai kino ko sa isa chamelen. Tama ka moitong ki Satan na mong yongan kare yang uk am piti Ngehn Sarawi. Okay, so Ngehn Sarawi
Aramas kak pichi ni Aramas a pichi Aramas mengen Sarawi kat lalle. Okay? Pen Jesus masani tamak mai wiyayang Aramas manoni puegi ngoik mai wiyayang niya. Okay? The Jesus a irong wecha sabon marmas koros imo puegi masani ni chapio chay kapagata Aramas de momang kichail. Gaya kichail so lang kayo kasampal. Atay bangkin tree, atay bangkin papa de patron de apali. So lang chailen kilang coach lole. Gaya chailen de mempichi rael. Mempichi. Pichi niyal sa chili bilbilap. Tama chay wiyayang Aramas chay wiyayang kauno. Okay, there is God in every human being. Pagkita kauno makapangkichail ta. Rime pichan talangan anayas. Ansa wo popchamela. Okay, kung kakwatak story o popchamela. Apo da bilsosa me ananayas melari pilporsa pichay tak melel iwan moni me apil sosa apil puiray no kupenora pangatong pichi. Okay, so kolom chailen pichi Aramas pagkita masano sani me chay so pichi Aramas so chay pichi Ngehn Sarawi. Okay, nan matu isa kriyaw silisa keo lel silisa kriyaw Ngehn Sarawi pilgin blaspheme lo kaya wayo duwedra ko saya blaspheme blaspheme duwedra lalawe yei meikinin tayong kumail medip koros o sangan lalawa koros kak lapasang Aramas aitra tipen lalawa Ngehn Sarawi mesocha kak lapasang. Okay, lalawa Ngehn Sarawi so lalawa duwedra mekot me wiyaki ay men kamangko rurke karata i warni i ko sayawi ni ay kampageki nan ngana trial ma chay so weki makding Ngehn Sarawi ay men child korurki Aramas pokita emasani yer Aramas poi Ngehn Sarawi nganen court tiata pon Aramas tolong ren Aramas karata makchay bangkin so weki makding Ngehn Sarawi yak child wiyak men kamang korur te men kapit Arya so jama ka bant bachali me masani. Okay, kay tisang wasan wata may kakachin watak. Ako sa iya chay bilkak lalawa Jesus sapol mango chieras. Chay kak bil sangan deep chorus chay kak yata pon sampa ma ko pangko yang ke child ma ken lalawa kelep so pangko to. Karata ka sampal. Ka sampal may bangkilang udial me ko tiyo me isasa mamokitin. Menga mangko rura pe me pit numarang kauno. Yermen cho kosay ma sampo yen safe may ben so sai kosay de mangko rurke ariyay pena karator kampay. Okay, so Ngehn Sarawi Aramas kak lalaweta mamaliki mangko rurke chamandan so me ya momotson tuwa momotson asambili kap kaiten kap ap ongya kap ponpe monay ko la fichi Turin Aramas, weki rice chu weki, rabang kautak, aramen sang aramen kalek, aramen roll around, to just on mom ko weki Aramas asan, Turin Aramas kung kamang ko rurki. Ngayon sa wajan sa meya sota, ibil masapoyon ki kamang ko rurki an Aramas kautak. Weki ta, Ngehn Sarawi yo Aramas wok pasang. Okay, so Ngehn Sarawi mangi tame nakier, tame wiyawi o tame banpil koto. Okay, Ngehn Sarawi pwe kita akajer nintrapyo Ngehn Sarawi iko sa yayar mesoto ko to transon Jesus so akat tipo anson Jesus so ni tuwa na ko ang Rusia ak chebang watak puk Sarawi mong kapagpageng kauno Ngehn Sarawi is offering the land kat sili akauno masan ang Ngehn Sarawi create Ngehn Sarawi mawiyata menkan okay tama check lang sa Bill said okay masan o ye Jesus kapulupulong power of God ye Ngehn Sarawi. Okay, Ryle me created the creation kay tek metraman. So character the wiyapan Ngehn Sarawi the audaban Ngehn Sarawi the kamelen me chelanane we work momon Ngehn Sarawi tame wongi sang Aramas is omniscient. Okay, masanang wayanta omniscient we work all knowing we work me karusia. Karena es cukup yang sin kapakap, kita makin goto kapakap zoom, yang dah cai melelin kapakap. Tapi Yermen kamu mau yang kis, Yermen kis, sawa yang kau nak cai kapakap. Begitu emangi meya koros.
Okay? Is omniscient. So tuwaja karakter kaima. Karakter tuwaja audaban ngayon Sarawi. Easy. So omniscient what ki all-knowing. Amang year rante yon intrapio. Amang year tame chay kat lale. Amang year tame bilbang katsto. Okay? Ikarapan akin tatongki sapol masoko pagang kawewe yang ral tame bang katsto. Pachay lengkak wewe ki. Okay? Ngayon Sarawi is omnipotent. So mangi me korusia omniscient. Omnipotent to it, all powerful jel wewe ki me kakong me koros. Okay? So mangi me korusia all powerful kakong me koros. Or omnipresent what ki kat was a koros and so dragis. Okay? Kat was a koros and so dragis. And so me Jesus kat pon sampawat wa ngayon Sarawi. Jesus we Aramas so ngayon Sarawi yang iseli Jesus was out. Jesus anana Paula po ngayon Sarawi nene yang Aramas korus ya me poson. So ngayon Sarawi we tatok was a koros and so dragis. Okay? Imakarata compound ya kapag Ponpe, ya kapag sapot, aman ya kapag mainland, kauno ka korongo po kita, sapol mo karakter wak sang trial. All-knowing among me korusia, all-powerful kakong me korusia, o kat wasa korusia, and so dragis. Karata, imomong God. So, 10 truth about Holy Spirit song, Isaac. Melel mabuksaraw ka dede ngayon saraw ibaneo kiyang child ya kayon melel mepit ngayon saraw yan ekin yang child ko kolata ngayon saraw ekin yang child ko kolata karada chela nanip sapal po ngayon saraw yung katlon lala child so ni sakpayo isak wano ibang pakren samay o ban katkiyang kumail pilaman son sawas yeinganan melel en yang kumail kokolata. Okay, como yaman me ipsapal. Nganen kot katlong remi. Nganen kot lo kaya wayo masani zil i stamp. Okay, tuwete taropoya yoma. Chay kung wawi ng government poren. Nan office in government kan poren kiyang stamp. Okay, ime masani kiyang stamp sili stamp yala ngayon Sarawi o nga child more. Karata kamu yaman me backslide ngayon Sarawis cho alula sang kamu ita kamu me uder wiya kakaon ngayon Saraw nenen la uso cho yawi mehot. Okay? So Korean sama ngayon Saraw wiya yang ketel so ni sakpayo isa kesu tron sambawat so trakak ale puwe kiyar so trakak kelang te asangeno. Okay? Tron sambara so trakak ale ngayon Sarawi. Aramas me ipsabal so trakak sutip sabal rasyo kakale ngayon Sarawi. Kumay lasa, puweki yakatun kat remail, o kung kausan lalamail. And so makom rutungang Christ am more, ngayon Saraw katlong remay, kat lalamay. Ime masani kitchon samba, aramasin samba, rasyo weweki. Icha marakakuya kamang kaurur kang kamoy, puweki kam saulang. Ang rel rasyo weweki. Okay, he lives in us. Akatun yeyas lalatel. Imechay pang kang kitoke deep. Pachela sayar mengen Sarawakan insense witla. Ngen Sarawakan grieve akan chocholanan ngene. Okay, machay kan toke deep. Machay kan likam, chay kan insult, chay kan kamatakiyala. So Aramas aman, pwede ang isa kong karakter na Aramas ka. Tagi child ka pagkabukta na mo muni, pwede a child karakter. Buya pa na child maor sa nga troyo. Nganan melel nampas luwo so ni isak payo isak wano ako sa yang nganan melel. Okay, ibang pagren samay o pangkat kiyang kumail so sawas me nganan melel. So melel koros mo ko sa ren kauno pwede nganan melel o akot remi kamban osa leta yame nganan melelen yame sotra melelen. Okay, so i character i koslun song mengen Sarawi puk Saraw ka tete tuweni i nganan mele lakin bear witness akin katete yang ketel tame mele
number song payo mga saraw bilgun wiya son isak payo riyesak weno ason sawaso ngen sarawi mesamay pan paraneto niyatay yeyi me pan kawewe yang kumail me korusia okay masani paraneto niyatay iminta ke child iban receive you Jesus iban receive Jesus iban aleta Jesus chunda iban aleta ngen sarawi pokeda through Jesus for Jesus ime chai we kita me kat tawia we Aramas ala pola pon lobo Jesus ime chai we kita me kat tawia ngen sarawi chai we ki okay ya chai moi dang krasa chai more ngen sarawi chieta por chai ngen sarawi kat long la chai so da me ya ka we ime pan ka we yang chai me ka rose ingen en Christ so pan ka we yang chai me bit melel korosan kauno okay Roman song kalimau me tuan ngen sarawi so ni payo riyesak weno abang kacaman kung kumail me koros me intayong kumailer okay abang kacaman kung kachal me koros me kauno intayong kachailer mama santuwe chomban watak puk sarawi okay kakela kay kachal poyeki namperon Bible study yoma ama naman kachal melaw yata child coal melaw yata child kosanti at child kosanti in watakala puk sarawi okay abang bil abang kansa na mamak iko sa yama yo ya ngoy so lang ikin wat puk sarawi abang kansa na mamak nasa bakta bay watakala na ipuk sarawi makompil pa watakala pakheo puweko ngayon sarawi ya ngayon ogin sa wasay kachal may pil so chaman menia chapter up masan ko kinapudire child okay iko sampala pan child and watawat okay machay so chapil memorize apa yang gerat ikakela kai child memorize pueki imo muna chay pan so jati bata tibata mepit palian tak porang kauno masanang koto yeyas lele chaylo uyata talk so tami sa ko saya may pil watakala puk sarawi nek ngay sa dang kilelete menya ye we chapter masanan kauno pan cheng re child okay ya ken cheng ala re child kareta po kitang en sarau kun to tong ki tam masanan got so may pan sa pala yap sa tao te ken ya masanan got so tame got ngen sarau pan to tong ki ngen sarau kun to tong ki masanan got ki ma kareta chepan osoki tamanganan melel o tamanganan likam nganan melel koros kun ko ta sampon masanan got okay so abang kan remind us abang kan kacamangki kecil tama masa na patangki ya ngen sarawe abang kawit kan kecil ta ari ko sambalan child pul masa nor lala child rang koros puan son to tok ngen sarawe bang pokatai to tongki okay amat pang pangako watawat so chama bang pokata ma raiso makrel poimet chilaw yaw de kan chest cho uya watawat masa nang god melel kawano mapitngin sarawi so na isak wano isak silu he gives guidance and insight of the future to which akang gachang kawit kang gitrain tama bang koto ninganan melelo abang kachto abang kachin kaluway kumail ong nan songan melel koros eso japan masani sang peni eban pataki yang kumail tame akin koronge o masan ketuan mekan mepan koto okay yuka sampalen chailan kautang kengen pachay bangken koto nan lamong kauno kau takongi o nan tiyang rongorong pabangken masan okay kamu yo ngoy asola ewongen sarawi at saka pakapakan ban yo chabangken mengkeleo pan son rongasangi okay yan son rongasangi koto kapag kay tek ikoto jala lalon nak mawar kapag okay indayang kauno tami kak matawata tami shukak matawata pisasa kolanan ngen okay kolanan speaking in tongues punan ngana child ka engkak tokalangan en kauno an sambe ngenen kauno pel kawit ki child nana child low kan onak masalar ko sami banintan nenla bain coach masanong ya nenla okay sarau ka tete yang child be still and know that I am God makchay bang
pa to mong kao no kai te kapakap cho nak ngai mawar samoa poi kapakap so iban mindang kao no tami wewe ki ngai nen la ngai rong kupura ar ngin Sarawi bang ken masanto nge masanto karata Aramas aman ken uya kapakap ke me kot utang kao no ken masan coba uya kapakap ke no kalu selu tamu mon maskun saya ken jatiar nge ma chai sak tiar pasapen cai sutro ewang quarter tar pa cai lan ronga santa me ko porki kauno kap masani me pitomu tatok kauno kap masani me pitomu ministry masani me pitomu panene masani ma ko yang ko la pon pete so kauno ken masan okay so ma ban so cha nen la mo ngai ta ngin Sarawi ko sa ito ori ai pan ngoi chormo nanai plan koros okay ima kareta Aramas ken Raganda rabagi kauno te siko atap kai tem rabagi kauno wes salongala tame chel rabagi kauno on masante chel ta chen nen la mo puenkak masanto ni sansal okay karasaba como liaman komen popot okay yermen paleteng okay kodo jamon kauno mein kot ol manai me yan potki nen la okay kauno ba masan kau no koros akin sansal. Okay, Aramas sapal kerong. Okay, Aramas sapal kerong kau no masan. Abi kata pernah celip sapal kau no kan masan. Akan masan dan song koros mencekin kawan buaya. Te kau no kata pangke me koros me bit kecil. Okay, and so what kaitek cepil and some cepan kolanan lang. So ni sak wana isak seluo nengenan melelo. Abangkatin kaluai kumail ong sangan melel koros. Esotapan masan sang peni apapan pataki yang kumail tamekin koronge. O masan ki tuen mekan mepan koto. Okay, makareta chel patroto mong kauno awiyawi tasapol mo kawit me pit kechay long tame bang porto. Nanson songan koi suen song tame ngin Sarawi pilgun buya is the source of all given so song melel koros ima gungat ki yang child so na isak wano isak silu is the source of all the truth mi ko sayayar tapo truth Jesus masani ngoy meal so na isak payo wano ngoy meal ngoy me melel ngoy me mor so chama ka kola ren samo maso jogo do rei karajak chalip sabal nganan Jesus katlong lala child jay wadak masanang court jay wewe kitame melel o tames chomelel and so what pwe kia child kachay so lang puk Sarawi pan rule a child maur unsak iwe wen muitangi and we a chay kauno songomor kay de koso kapakap yomo up lifestyle metraban solar chay magakaon okay bangan so korositak yakuprong coach lale atama kauno masani me bit mama okay jay ko la school kauno pan rule tame melel nan wasana school ime panaleta migintana iserigo kay tek song koros mag school gi mo schoolo melel tame melel me wat koros me bit ko prongo trong katain tame changa chang ligupon icham waun ki ap kete maleta okay eu song ka sangan incarnation ape raka school ki o kete kang man po mo ina papa kala po mela yuala mo school ka patangi songa on ke child source cho melen so che ban paroki sabol ma che siri kan te pilpeng ke child tame melen tames cho melen okay ngai gola ta to kai wasan ta to ko seking kapakap sepang ko bana kapakap once a month ap kapakap so ban sabotak ni aman atan court puya kira songan promote equality barak and sama kapakapeleliang in Jesus name Israel tan tuar pasang pues so chama kan wiya sangko kakak kapakap kabandan ni main court kete mantata tan am court and puya de sansuetang mechikan okay so isangan likamaka mechais chakak partisang okay kapan ba muidang kau non rule on more so jam muidang likamaka and rule kitain okay back check up little wasan tatok just go with the flow but instrument kamatagala Aramas abu wasako ma chay poson kin sesong pawiya
Okay, ni walu sang tama Ngehn Sarawi pilgen wuya. He reveals aking kasaleta. So is a kwano is a bayo. He reveals, glorify, testify about Jesus. To aking kasaleta me pit Christ. Aking kalinganala me pit Christ. O aking katete me pit Christ. Okay? Aking testify, glorify, reveals. Aking kasaleta me got me pit Christ. Aking kalinganala me got me pit kauno. O aking katete me got me pit kauno. Yakateten tatokin Ngehn Sarawi me kiyang komi kela bami. Okay? Tatokin Ngehn Sarawi me wokidala ama maur. Isiko isan tama ngosang kakela kala tama anana kela ilta. Glorify to a child kapakap ni maran count Jesus. Power in Ngehn Sarawi me tatok na chay kapakapakan karita Jesus lingalingla Aramas sola sumao. Okay, so mokitin Ngehn Sarawi aking kalinganala maran kauno. Epangkating kalinganata, puyapanale mekan me kostoya o patangki yung kumail. Okay? So, Jesus mama saningin saraw pangkenale, songkan me masanir o uyayangan happen. Uyayangan poita nan meur. So, katuwaw tamangin saraw kung uya. Number 9, John 14:17, John sambawat sojagak ale. Aleta alangeno. Ngehn Sarawyo. Puegi ar sojagak kilang de asangeno. Okay, nangaskulina yo ko saya jagak kon akarasayang siniyang wind. Pajagak kilang iperaklaya jagak udial. Okay, John juga kan jagak kon jagak rongile siniyang. Ap kilang paluaran siniyang ok jas chukilang. So, yung mga Ngehn Sarawi. Okay, imi ko sa iwas ha. Unsafe world, they cannot see Holy Spirit. Ralagan mes chip sabal, rasyukak resasa. Resasa maktin Ngehn Sarawi. Pagkita, rasyukak kilang, ninghen. Kamuyo ngoy kak hirong, ninghen. Pungan na tsaka miniminiang Christ. Okay? Eura may, imen, watakong kachay, nan so na isak wano, walulel isakeo. So na isak wano walulel isakeo. O niya pan kachto e apan kachin katete yang chon samba may rail me sapong puegitip. Okay, mama sani Ngehn Sarawi. Ang sa mga Ngehn Sarawi bang kachto o kachto or puegi Christ polar. O now we are at the time I got Ngehn Sarawi. So karasabama Ngehn Sarawi bang got to nanay meur iban jogatati iban konta may tiban. O tuan tame pung. Okay, iban sayer nek pasan tame pung tame sapong. O tuan kate kan kauno iban sayer lomukume mia kambay mais chuban. We are that kupron god. Israel kin sapong ni tuan deep, puegi Israel sotra posonia. Okay, so poson kamelele Christ kayo kasambal. Puegi kasota tipin brapape, tipin kamaramas tenena kape. Ay sotra poson is Christ o tame kakuya, itipetar mong kauno. Okay, Israel kin sapong ni tuan deep, puegi Israel sotra posonia. O tuan tame pung pueki ay kokolang rensam o kumail solar pan kaklangia. O bil tuan kateik pueki kaunen sampawat pakateik tar. Okay, kaunen sampawat saraw kaweweme Ngehn Saud kakaon sampawat. Ngehn Saud kakaon Aramas koras me pereperenen sampa peponsa sa kupron kauno. So ong rail repakate katar, the church is against them. Imagarata, ang sa mga pan humong kauno, makamoy ipsabalte so, katekwat mimo mota, bong kauno, o warong and wiyawi. Okay, pukita, miya puksaraw re child. Ipuksaraw i makauno. Ang sa mga Jesus coach to, ang sa mga coach to barriak at sa malaro,
kaitek I ansong kateigan mo. Apan suwarong, pagchay ko rusiya tipan, o sa ikin answer. Jesus awiyala answer ren kachay. Karde chukak lenan lungainda, aga buegi ime karet. Ay chukak tolul ko saya. Ay wamparol pataks chichar karet ay chiyang ko tanan lang. Chukak ko saya, ay bodo pichiya di karet ay since would loud mo is chiyang ko tanan lang. Chukak ko saya, so chichar makapakap kanya is chiyang ko tanan lang. So, sapol mangkot kalangan ang kachay lang sa wata tursang rantay ko. Tursang. Ala na chay ko maurla, tursang. Pagkita turun missionary yan sa wat. Ngehn Sarawi pilmokmokit. Chay bilbana yurong salita, tango kan makapkapil kachay la chay mata-mata waun kita mamia kauno kan minister na atmosphere kauno kan masan dong ke child nan dame child wrong okay aking mengkasalita I karasa ba bang kuy ni melayo ngai chiang saulang isaik saulang kuy ni melayo ngai momot yang Israel kau tang kuang melao kauno ba masan to ay malian aya tu ko kaban mela kaban ko ya okay so Ngehn Sarawi mama sana so koros makomo yaman me you sana mana sochar imakare tam luluet apel mia just scripture me to kay komi okay nan so ne sa tayo weno masani don't let your heart be troubled der may tanga mong yung an incense weten empuno ten alayang ukam lusang der may tang so ma kam kapkapopon kiya naman sa sochar me imakam luet ki apok Sarawi masani kemuitang, okay kemuitang. Pemiban sejaman iban mengkapaya datang masani don't let your heart be troubled. Ariban tajenda main kaun makongnya, main kaun makong lato. Okay so answer koros kaun masaner. Karena sojo alen komunyong ay pitsang judgment do jo katig memi mumotel. Kating koyo magcheban we among kaun tago we yang entrang Christ polar. Poye Amu ticket en kolanan lang. Amu passport pagkamanyan yang kolanan lang. Okay, so ikate kayo mo. What have you done with this son? So isa sa an excuse tacheban songan paraki atay kawewe yang kauna takchay luwutuki tachay siyang kukolanan lang. So we are mekoros pechailen tiyar. Alright, so kaysa kenta mga Sarawi kan wiyaw convince so convicte convince chacha Aramas pilsa sa ulang ng Sarawi wiyayang rail tango kan marabang tom kita mia court nanipisis payo isa kewa katete yang kecil song kisakiskan momot so konongan ke mai eu yang kecil na ni wai lesson kan ya kisakiskan me ye saukop kaite kisakis ko yak tepeker ye saukop apostle teachers sampadak pastors wambaron o evangelists migos ko sa yang Sarawi tu puko paninda. Fivefold ministry. To a ministry in saulang nan momotso. Iwo momotso ko ng 9 saung limau bukat. Apong Ngehn Sarawi ewang Aramas koros. Ewang chon momotso pon. Sanga jo melaut lel seri. Makarita sinseri man panapcho asata. Apanapcho we kita right from wrong. Akaman sangan patakya na sala Jesus. Okay, naisin serius ang barpayo. Awi bantay, where is Jesus? Nanay mongyong. Koso sangya, umuitang Christ amor. Okay? Ride me pil malar kan patapatak nan television. Miya mo ko sa yayalita Christ niya sambar no. So chestuban underestimate. Chestuban klang tiyang sinserigan marakakatrawewe kita. Luka yang ride na leta Christ. Okay, niya sa uche mencap ichamantay aman lime pitak ayo. Mepita baptize, amen. Chay chukan baptize. Okay, magchay banta daw ko puk Sarawi, seriso chukan baptize. Is magan baptize Aramas makolular, waliyakap. Po baptize ito wito kam minimini yang Christ kam tugi titipam kan o por kita more cup.
Okay, so Ngehn Sarawi, and so amana jaberasa right from wrong, kaskuli yang right rena leta Christ. Na iserigo and so melauto puingo saluta leta Christ, a chamachaman lilmet, ebe bansam barrier yasaka weki, yawasa, June silu 2019, yawasa. So to it. Kapag po genuine kosan na rail mo yung rawan kara kamelele yaleta Christen mo so jelebilibil chachan rapajan sili songkan the root of the rasa and so daraleta Christo and so meserikan wewe kicha mao so tama so mao kawewe yung rail mechel korosana na leta Christ ari Ngehn Sarawi pananana tieta pon solong korusya okay i kasampalen chat pui chomo me chai ka kautong Ngehn chai chaka kamomo yang likina chai panip sapal wiya walu kumain pan out kita manaman niyan sawo Ngehn Sarawi pan kachtiang kumail okay so tamimen focus on minister palua you shall receive power okay masanan kauno niya kawit ki warango masani may banaleti manaman the kelail na may morin saulang morin itaweni wiya walua kumail pan out kita manaman niyan so Ngehn Sarawi pan kachtiang pomail o kumailan pan kadeteya nan Jerusalem Sudia Samaria ulalong rapan samba okay ko sampalpan chailen birth of the spirit chailen Ngehn ma chaipan sa Ngehn chaipan kin kosane dira chai kautak namparo tra yeji wiapan yeji wasa o menda ko pronggot okay shakak parpasan tu ni kauna masani may bang yala song katete yak may ban chap nan Jerusalem na wiki renam pot nom serika nam babam no riam okay bang katete nan Sudia mwen koyewe nan moko tabe okay nan Samaria mwen koyewe nan tombe irapen samba ko weseli wasakas kemia katete ya okay so Aramas iko saya na ewai ka school kan nia child out kita Ngehn Sarawi ko kairtana na child limpakong kauno utana bam potie sangon buya ba chaiban tang yala song kalok chaiban ka drop kija mamairon baba maresai kaleta Christ okay to jang Ngehn Sarawi la child ban aban chumer kalek o men mentaki aban men buya ko prongko ton poitare child iko sampalen child fellowship child kautang Ngehn Panginoon kan mamasan kita ang pen atay morin saulang kayong current payo riyasak po wen court sotra mimini irang kosoy po ni manamanen wiwiya okay Paul ako sayame wen court to da sotra mimini patapatak sotra lipo sotra angi akan kai puiti megot okay wen court kan kai puiti megot hari asan salama pwede Ngehn Sarawi panggateng kotren sompeta kaman apan mia poweren kot apan mia itipakpan masa ng kot apan kapulipulo apan kai puiti megot episo siluria isa arkitel kapungai mesapulima manaman kin totok retail mekin kakkatin buyata mekan mesiksang mekitel kakbaki de lamata okay what we can ask or think of okay masani chailen kapungai puege manaman and totok retail so jay bang kumpona sa Ngehn Sarawi jay bang tiyang kauno kapung kalangan tiyang Ngehn Sarawi o jay bang muitong Ngehn Sarawi yang kamaray ni kingitel puege achay matamataw pok tamak chay pilgun pok na chay kapakapakan pok okay kauno ni kawai din Ngehn Sarawi elol tela sorry iko sambalan chailen ponasa manamanen Ngehn Sarawi manamanen code anane yeyas la le trail o wiya megot ko yung current ria payo le limao
o kosaikan o patangkan me wiyayang kumailer isotra wiyan mo man aramas katak lokaya. Okay, Paul. Ako sa kusaya mapatangkan kay dek esgulin marain men kosaya telolokongin sampa apnikatete mau en rosonen manaman en Ngehn Sarawi. Pwede amail poson en der poson tapon lolokongin aramas person tapon manaman en court. Okay, so Paul patako kan men demonstrate kan men kasaleta manaman en kauno. Okay, kan men patako demonstrate kasaleta. Pumaitra patapatak. Araw mo to echa lalakongan malia mo inestado wasakis. Pasampal ko mo yung oy aban atray nangan papa kauno. Chaban men kamarainin masano ko sang court or demonstration of his power. Chaban men kasaleta kauno. Pumaybang ko sa iya kauno ka kamaw ya Aramas. Ayap sa juga kasaleta manana kamaw ya Aramas. Mego chabong. Okay, mego chabong. Imiminan deep teso ay boson. Okay? Pwede mama sanime kauno manaman I want to see God. Imen kilang utial, imen utiali. Macayban pabon sa kaunon kasaleta sa pulma manaman are. Satan bangen chang silin na chaypan ine. Chang silin na chayl more. Tuwaja sujaga chabang kauno re chayl. Ija mechayla sa I nilokaya. So you shall receive power in Jesus masani. Masani yang warangko. So I katapang Ngehn Sarawi. Chaypan kau tanggengen chaypan powerful chaypan. Aramas ko ton Sarawi resuma uda. Ikin kilana na Afrika utanikin. Mamaung kiyang kau na anane. Chaypan anane puya masani. Okay? You shall receive power. May bandami sapal Ngehn Sarawi milalay. Ngehn Sarawi anane sansal. Po Ngehn Sarawi manaman en court. So ime Paul ko sa yawa sa istumen pataken lokaya chame tuetra is chuka kasaleta manaman en kauno. So nan chay wata ko sa kan nan Sarawi Paul ba na luta na kailana Aramas maula shadow ya Kachipino ken tak ngene opil aluja ngene opil sercha Aramas maula Aramas so ma opil kiyancha angkasia be ko ipul be maula pogita power of God ko dire por ye weliki so I mekchal solan chay bang kayo we ki Satan kang chailen we ki la kareta momotsoran pukat chay update dosang kauno update dosang masanong ko chay ka code niya chay memorize taken water I was true happening as to we are on real life. Okay? My back to we my mouth mong court. I wanna see imen kilang. We kapakap ki Aramas kanang kotoy imalaw ki pasabang pa. So ischana na kapakapobongi yaman anane ta see God. Okay, anane ta kodo mong kauno karday bi look ki child. Ramane Turkey chay morin solan chay lang kamorlata chay man demonstrate power chay man kasaleta manaman pagkita kan kalangan na lakauno o yung charma sa akin men wrong Jesus iminta rancho yung ko sa iya kachay chunta dakon momotso kachay me bil kakalwa ki yalara ramasin samba para chuklan Jesus right child rapangagtarong rachangala yung momotso rapet batak so manaman rakilang rachangala yung kiswasa ichamo ko soy manaman so. Okay, so como yo ngoy, chaban anane, chaban rapaki, chaban lechelet. Okay, chaban ngongki, kai sisol, kapaka, paten kapaka. Lau me agat huya, uyermene charki. Po ime seten buya kakaon kine chela Aramas. Okay, so ne isak pao isak riyaw. Intang kumail ni melel. Meman me posonia. Eban buya tatok kat, megen buya. Eban buya me lapasang. Puegi ko lang pan kupuran samay. Okay, wasay kalap ko saya Jesus masani. Meman mo posonia. Intayangok ni mele. So meman. Masana waya masani whosoever. Masanang pombe meman. Kareta sangan kosay ka qualify como qualify ya. Qualify to eta yai kitami miseli likiso warong. Abunda meman.
So kamu kak warong po kita. You are one of you are one of them. Kamu yang mana Israel? Amanda, wamparan kantra ar ibampur. Puiso yang wamparan. Amanda, so ko pa kantra ibampur. Chana na ko to rapa ka puiso yang so ko. Okay? Evangelist, te son kalongkan, te son patangkan, maya sama ikisake sucan mimi ni son lemawo, maybe sespayo isake ko saya. Arriba mseliliki. Ay masani meman. So dan ban changa. Iban changa iban men yang boy yang meman. Meman what ki whoever. So jali pilipil. Oh li sere puchak. Okay? And that meman. Meman mo poso niya. Iban wiya to dog cut me wiya. Me Jesus masani. Ta Jesus wiya kamau ya Aramas. Ta Jesus wiya kamau rata memela. Ta Jesus wiya kapat pasam memaskun. Karena cai bang kapa kapa memposon kapa kapa nana ansa mak kauno kupurok ngetai mogitnan manaman iramempuang iramempuan sasa ani kemongongan kauno kalau dela amu papai bokda sampa pa wana nane kot sampa menas remengklang manaman kot ansawat so ni susilisa kwalu ni tuan puk Sarawi amasani meman meposonia pelen komor tan puliye sang nana nongyong ya pelen komoren Ngehn Sarawi mi ka school ke ayo pelen komor pam puliye sang nana nongyong komalia luseli kom wang Ngehn Sarawi so kom ka release kom ka kataraway manamanan Ngehn Sarawi okay me koras me pit kauno o ko yang getailer a postono kauno kupurki rong atail poson sapol matai posono akan kamakit leman court and wiya puya kita without faith masuk poson kaun cetong kauno wiya ero masane ro ki yang getailer ro nak puya ki paluar wat sotra posono ta me wa echuka kabade echuka kasaleda me got me bit tama kauno kupurki te masane te wiya yang getailer. Okay? So yai kapagap pagi tak cek koros me ugu panamasa ng kot chailen men lawanane. Kauno kat ki yang chaile so tusang wiya pa yo chailanana wiya. Pe chailen ale di chaila anane chaka melele. Chailanane chaka melele anane cha wauniki chama-chaman Ngehn Sarawi ken insulted Ngehn Sarawi ken matakla Ngehn Sarawi ken insensuatla Aramas berkak likamo Ngehn Sarawi so sangan so charka ken loyang Ngehn Sarawi ya datan nan so ya me got na time more archel anso koros me chai so utial power Ngehn Sarawi te Ngehn Sarawi ya salata kon mi to tok re chel celana na kolula celana na pak mang kita pacaikan celana na Ngehn Sarawi mengen tiang o masando ak celap kon wiya okay masando ak celap kon wiya pue kak kat re chel ak chai me chi yang ak celap kon kilang la matawa me ban backup ke chel ayi me son sawasi me son kawedi me son kaskul so moi dongi en tiang iko sambalen chelen ken min ewongi amanaman ewongi pelata mo ewongi monom kamu yo ampane na ewongi te kamu yo chon mo chon ewongi amanaman ewongi ko yo kasampal check kapaka o maing siwa coach kan labalap kalanganen kami se kalangan ki melel sapol mo masanang kit kalangan ki yang komo kisakasan Ngehn Sarawi makachingat nanat more son batak son sawas son kaskul son kamait son kawet and mekoros so do we work mekoros so janganat pil memornan poson de memornan bake apsan kalangan o tatokan Ngehn Sarawi se bona say komo sa kapakap ki yang komo so say kit sangga kuya dat Pilipilan bona sa Ngehn Sarawi makom katkedor kom seal him nanat moro kom katin masani me ban ye yang kit ko lata kupurai kit ni bongden ran niat kelep niat patang Aramas sem bona sa Ngehn Sarawi sem kosa yang Ngehn Sarawi sen wow niki Ngehn Sarawi sen talk Ngehn Sarawi se kupurai yang komiat kabeng kasabay kalangan ng komo count Jesus mawiyat kaunat sanggomor amen.